عذاب سؤالات قبر حشير حساب صراط ميزان نشير دقل جنة حوض نار حقيين وهارن قتشافو سحر جي حقيين لأسمان هفتة يا جنة نهايا يا جهنم لبن أرض يهر وهايا دقل هندي أشياء فنادي ببين جبل ذات رب باشي عودة دبين دي أجزاء جسمي فنابن جبين جبل عسعسي باشي محشوري بين خدي دي أوان فانيان عودة كيات بعرض حسابا حاضر بكيات دريش كت صراطي لسر آقري وضع كت شهيني لدوفي بري بدد دست راست كتابا هنايان بدست چپي هنان بگمايان حسابا گناهان جخلق بكيات خرابا وقنجاني بفرق بكيات اوان ده بفضل خود در بازی کیت اوان ده دنار دواقع بکیت هچی جنتی ده جحود و خوین همی جهنمی هر حمیم و خوین گناه کاری پاشه دجه در کوین تجارانی کافر بدر ناکوین ظلمني نعدله هچيكو بكايات دملك خدا او تصرف دكايات لهر يك جما كافرك وي هيايا بفضل خدا او فداية ميايا مروه گناه مزن هر كري محقق نهن او جبو آگري معذب دكت يا نازا دكت جويراني خلجي شفاعة دكيات جبو شهد معنا ابن بالتمام اوي لفظ مشهور بين العوام ونينا تبيضاني مؤمن نبي ولكن بإنكار كافر دبي چكو فرد تصديق بكيتو برا بما قد أتانا رسول الوراء وهارن قتشتي وكو مجتمع لويبون مؤمن أيا مستمع نكو شيء أكيجي تو إنكار بكي خبيدين وأهل جفاء بكي بفكرة خلق خداي وهاج عرض حتى سدرة المنتهى كويز عانكي ودم زريك جبحر عدم نايب باريك أعوذ بالله
دهمبر وان باشيو قنجي وان دا جنة جي مكافاتية جنة حقه حوضا كوثري كود سورة إنا أعطيناك الكوثر دا درباست به كوثر بمعنى أو خيرا برو ببركته ودر حق حوضا كوثر دا پیغمبر عليه الصلاة والسلام گلک جارا مزگین دایه اوان کسی کو دره و ریچکا خوده و پیغمبر خوده دا هرن گوتیه جیه کو امه بحورا بگیجن هف سر حوضا منه حوضا كوثر آواوي جشير سبيتره جبرفي هينكتره او امكارم ببيجن جهنگوفجي شيرينتره او كسي كو جاركي بخو جارك آدنه تيبون لي پیدا نابه حاصل نابه افجي علامت تو دلالت السر خوشكيا خوشبونا آوا كوثر حوضا كوثر نعمت خوده وها پرن او ناري حقن آگرجي حقا چوا جنات دهمبر کرنو کریارو عمل عباد خدای صالح تا جي مكافاتيه نار جي آگر جهنمي جي او جي دهمبر گناه انسان دا اسيانيه انسان دا ظلم انسان دا بي ايمانيه انسان دا كفر انسان دا او جي حقن وها رنگه چوا جنات حوض آگر حقن جعف جي حقه يعني كو ام دبن نظرات جعفا دقلك حديث الصحيح دا پیغمبر عليه الصلاة والسلام قلت العين حق جعف ليكتنا جعف حقه سحر جي حق والسحر تأثير السحري جي هي مرف تأثير السحري جي جرك إنكار مكة أما عمل كرنا بالسحري أو بخجي جي جناه كبائره جي حفت حب جناه كو تمام خيري إنسانا محودكن يكجي عمل كرنا بعلم سحرية لأسماني حفتي يا جنة نها جنة خدي نها الآسمان حفتاية حفت طبق لجورية جهنم لبن أرضية هروها شوى جنة حفت طبق لآسمان جورة جهنم جي حفت طبق لبني أرضية دقال هندي أشياء فنادي ببن أو تمام تشتا أو فنا ببن أو ببن تنة كل شيء هالك إلا وجهه دور تمام تشتا أو هرن فناي أو ببن تنة جبل ذات رب هاش عودة دبن غير ذات خداي تعالى كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون تمام مخلوقات تمام تشتاوي هرفناي إلا ذات رب العالمين أبد الأبد سرمدي هي خداي تعالى باشي دبيكو أشياء أو فنا بفن أو بفن تنا عودة دبن أو ديسا فقرن خدي تعالى أو ديسا وان ج صاحات تنبوني درخة قاضى هبوني دي أجزاء جسم فنابن جبن تمام پاره و پارچه جسما او فنابن او بفن تنه چه انسانا دبه چه حیوانا دبه چه زیروحا و چه جماداتا چد ببراوه جبل عسعسي جغير عسعسي عسعس دهنك حديثة دبه عجب الذم يعني او قاچكا انسان و خطا او وكا پلی خردلی وسا هورکه جغیری وی او تف فنا ببن پاش محشوری بن داوی او تف ورن آراکی او بجون او دیسا گوشت و هستی لوان بلفن او دیسا ورن سر حال بری عسعس عجبا او قط نظر نرزه و خطا او دمك دريش او بمينه جالك حديثة مرف فهم دكه يعني كو پیغمبر عليه الصلاة والسلام قلتيه أول تشتي بشتي فنايك وأورا خلق كرني عسعسة أو قاچكا إنسانة آيات جي أم فهمتكن خداي تعالى بكل شيء هالكون تمام تشتا أو ببنتنا أو عسعسي ببنتنا يعني أن داوي آكو برزة هرف فناي عسعسة و آكو أول أو ديسا
وره وجود دیساوی عس به خودی دی اوان فانیان عودکت او خدای تعالی عز و جل اوان اشیاء و مخلوقی کچونه فنائی بونه تنه او وان ورگرینه به عرض حساب خو حاضر بکت او العرض حساب لوی جی کو او تمام مخلوقا جبونا خلات و جلاته جبو کو حساب بوان را ببینه او تمام لور حاضر بکه دريش كات سيرات لسر آگري اوه پرا سيرات لسر آگري جهنمي خدای تعالى اوه دريش بكه وضع كت شهينه لدوه پري اوه شهينه يعني ميزينه ترازيه جي اوه لدوه پري پرا سيرات اوه خدای تعالى دينه يعني تو كسكي حساب خلاص نابه و هر کس حساب بدا خوده اوه گرنی و عملی و چپا خراب اوه بیت کشان بده دست راست کتابا هنان به دست چپه هنان بگمان اوه دروژ قیامت دا دروژ محشر دا اوه ملائکت کتابا قنجا یعنی او کتابا که باشی انسان تیدا حاطنه نفساندنه و حاطنه قید کرنه که قرآن دبی اصحاب الیمین و یا اصحاب المیمنه که خودی ای عمل باش و قنج که کرنه وان حاطنه نفساندن دوی دفتر عمل دا اوی بدن دست راسته به دست چپه هنان به گمان و عمل دفتر خرابا گنهکارا عاصیا کافرا اوی تیکه و دست وانه که بگمانن بهیوینه جرحما خوده گلی گهدروان عزیز تماشاوان هجا دروژ قیامت دا پشتی که خدای تعالی تمام مخلوقا ساغد که و ملائکت وان داجون ببال عرصان محشره و خدای تعالی باکی اوی راکه اوی عمل دفتر انسانا که انسانا دنیای دا چی کربن جه طرف کرامن کاتبین و حاطنه قید کرنه عمل ای باشا و عمل ای خرابا تف حاطنه قید کرن اوی ببینن دوی هنگاما حشره دا دوی کشمکشا دوی زور و مغشقت حشره دا که ملائکت عباد خودی داجون ببال محشره و اوی عمل دفتر انسانا اوی البر وی بای بفرن انسان باش و قنج اوی ببینن که دفتر عمل وان جپیرا که دست راسته اوان هانکا جنتینه و ای بگمان ای خراب ای عاصی اوی جی ببینن که جپارا دفتر عمل وان که دست چپی وانا جی اهل جهنمینه حسابا گناهان ج خلق بکت دروجا محشر دا او خدای تعالی حسابا گناها یعنی اوان گناهی که خدای تعالی لبنده خو قدخه کربو یاساخ کربو حرام کربو منع کربو او خدای تعالی حسابا وان گناها ج مخلوق خو بکه خرابان و قنجانی پی فرق بکت جبو خاطری که خراب و قنج جهه وقتن لورا عدالتا خوده وسا دخوازه اگر که خراب و قنج باش و نباش عادل و ظالم مؤمن و کافر گوا که وک هف بن اویج عدالتا خوده را دست ناده جبروی هوای جبو خاطر خدای تعالی خراب و قنجا پیش هف بقتینه اوی حساب و گناها به بنده خورا به عباد خورا ببینه اوان ده بفضل خود در بازی کت اوان ده دنار ده واقع بکت اوان یعنی وان انسان قانچ وان عباد خدای کو اطاع خدای و پیغمبر خدای کرنه او خدای تعالی بفضل خود بکرم خود به احسان خود او وان جسر پراسیرات ده درباس بکه جویا سیدای ملک خلیل دخوازه ویا ببیجه تو کس به عمل خود ناچه جنتی چوندنا جنتی جی دیسا بفضل و کرم خودیه پیغمبر خودی صلات و سلام خدا لیبه ده حدیث کی دا وها گوتیه
لا يدخل أحدكم عمله الجنة. پیغمبر گوتی عمل یکی جوه وینا به جنته. قالوا ولا أنت يا رسول الله. جرا قلتن يا رسول خدي عمل تجي تناب جنته، يعني تجي بعمل خناچي جنته. قال ولا أنا إلا بفضل الله وكرمه. قلتي از بخش بعمل خناچي جنته إلا بفضل خدي وبكرم خدي. جبو خاطري كن نفس وغرور إنسان را چينبه وشخو إنسان حتى كو بمرا سري خوش سجده جرانك ده همبر نعمت خدي دا شخو ديسا تير ناك. اوان دي دنار ده واقع بكت اوان دني يعني واني كيجا عصيانيا خدي كرنا گناها كرنا ظلمي كرنا نهاتنا ايماني اواني هانكاجي خداي تعالى وان داخل آگري جهنم بك. حكي جنتي دي جحو دي وخون حكي اهل جنتي او جحوزا كوسري و آبي وخون دو قرآن پیروز دا در حق خوارن و خورن اهل جنت دا گلک آیت هنه و در حق خوارن و خورن اهل جهنم دا جی گلک آیت هنه و گلک حدیث جی هنه. یعنی خدای تعالی بعثا خورنا گوشت جنتت که، خدای تعالی بعثا فیکی جنتت که، خدای تعالی بعثا پیرک جنت بناوی حوریات که، خدای تعالی بعثا فربونا جنتت که، خدای تعالی بعثا خوشیا جنتت که. هكذا خدای تعالی بعثا خورن و خورن اهل جهنم که حمیم غسلین و گلک يعني كيمو نيمو آوا كلاندية. خدای تعالی سيداي ملا خليل دبي همي جهنمي هر حميم وخون و اهل جهنمي جي جوي آوا كلاندي قوك انسان كي ودخو رودی وی به پرچه ورچه بدبن اویج آوا جهنمی بخون. گناهکاری پاشی دیجه در کون انسان گناهکاری که ایمانوی هبه اوی داویج آگر در کون. یعنی چوندنا جهنمی جبر خاطری که گناه کریه اسیانیا خوده کریه اوی جزای خود بکشینه لیبل جبر خاطری که ایمانوی هیه اوی تالیا تالی جهنم درکون. تجارانی کافر بدر ناکون لیبل کافر تجاری جهنم در ناکون. افج سیدای ملخلیل و گلک عالما ج آیت درخستنه خالدین فیها. خدای تعالی گوتی اوی ابدی حتی لفظ ابد جی ده آیت قرآن دا در باست بین. اهل کافر تجاری جهنم در ناکون. ظلم نی نعتل هچی کو بکت اف تصرف خوده یعنی کو اهل جهنمه یعنی کافر کو جهنمه در نکون اویا نظلمه اویا عدالته هچی کو بکت تشتی خوده بکت دملک خوده او تصرف تکت خدای تعالی تمام کائنات ملکیویه يتصرف في ملكه كيف يشاء. خدا چوا بخوازه دملك خدا وسا تصرف تکه. لورا خدای تعالی عز وجل 124,000 پیغمبر شان جبو عبادی وی هشیار بکن. خدای تعالی عقل دا انسان، خدای تعالی اراده دا انسان، خدای تعالی گلک تشتی که مرف به باشو نباشی جهف بقتین القارشی لهمبر قنجیا خوده و انسان که خدای تعالی نانی به حساب خدای تعالی حساب خدای نکربن خدای تعالی جی چوا پر معامله بکه رب کائنات رب مخلوقه اوه کس نکار اویه هانکا حاشا احترازی جیل خدای بکه. لهر یک جمع کافرک وی هیه بفضل خدای او فدای میه. لهر یک جمع جهر مسلمانکی مؤمنکی را کافرکی وی هیه بفضل خدای تعالی او یاد روز قیامت دبه فدای مرکه مؤمن. لورا جبر خاطری کو جی مرکه کافر ابدالابد جهنمه و مرکه مؤمن جی بقدر گناه خو او عذاب ببینه. دهنک حدیثا دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتیه یعنی هر انسان کی جیوید جهنمی دا جی هیه و جیوید آگر دا جی هیه. لیبله جبر خاطر ایماناوی و عملی وی صالح اگر هنگ گناه جی صادر بوبن
شخو ذاتا او كافرك و ابدي الجهنمي دا دمينه اوي هانيكا تيكا بورا جگلك حديثا سيدا ملا خليل في معنى هانيكا درخستيه مروف گناه مزن هر كري او مروي كو گناه مزن كربه وكا قماري وكا زناي وكا قتلي محقق نهن او جبو آگري او نمحققك إلا وتيكوا آگر يعني إنسان بكرنا گناه كبائر دبا مستحق عذاب خوده لخدای تعالى بخوازه ويد ده عذابه وبخوازه جيوي عفوت که خدای تعالى القرآن بيروزا شدبه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء خدای تعالى أصلا وقطعا عفو ناکه گناه او کسی که شریکاش خودی را چکر به گناه شرکی گناه کفری گناه بی ایمانی اصلا خودی عفو ناکه و یغفر ما دون ذلك لمن یشا غیر کفری خدای تعالی ایکو بخوازه گناه وی کار عفو بکه معذب دکت یا نآزا دکت او انسانی که گناه مزن کرده و ایماناوی هبه خدای تعالی یا وید ده عذابه یا جویش عذاب آزاد دکه جوی رانی خلجی شفاعت دکت جی انسانی که گناه کبائر کربن خلق جی شفاعتا ویدکن شفاعت کید کن جریب محمد شفاعت چیه جعول و دجاره یکمین دا دسری دا پیغمبر علیه السلام شفاعت دکه اوان مؤمنه که گناه کبائر جوان صادر بوبن شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي پیغمبر گوتیه شفاعتا من جبونا اوان امتا موانه که گناه مزن کربن شفاعتا من جبوانه دپی و هچی که خدان قنجیه دپی پیغمبر علیه السلام دا ایک شفاعتا او مسلمانی که گناه کبائر جه صادر بوبن ایک خدان قنجی بن جه پیغمبر دنه جه صالحا جه عالما جه شهیدا جه اولیاء اوانا جه شفاعت بکن جبو شهد معنى اذن بالتمام اوي لفظ مشهور بين العوام او لفظ كم مشهور بيدنا بين خلق دا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اجبو شهادت جبو شهده جبو في كلمة شهادته معنى اذن يعني جسري كتابه حتى انا تشتكو ام دخوينن معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أذن ونينا تبيفان مؤمن نبي ولكن بإنكار كافر دبي ونينا أجر كو زانبونا تدر حقي وانا دا تنبه تبيفانا جي يعني بفي نبي تمؤمني يعني إنسانك كو وانا نظام به جدين إسلامي جد چرچوفا إيمان درناكه ولكن بإنكار كافر دبي لكن أو إنسان كو جوان تشتك مقوكا جنة جهنم حوزي وان تشتا إنكار بك أواني هاني كان جا كافر دبي چكو فرد تصديق بكي تو برا چه تشتك فرز به لازم توي تصديق بكي يعني قلبك قانع ببه براستيا ويتشتي قرأت قلب خدا باور بكي او تشتي هانيكا بما قد اتانا رسول الورا او تشتي كو پیغمبر خوده جويا لدا يعني اشترف خوده دا جمر آنيه اگرت بفي هانيكا باور بكي قلب تجي وان راس بديره وها رنگ تشتي وكو مجتمع لويبون مؤمن ايا مستمع يعني تشوا فرزه او تشتي كو پیغمبر جمر جبا خوده آني به تشوا فرزه اموي تصديق بكن وصل لازم او تشتكو مؤمن لسري يعني اجماع مؤمنه اجماع امتي تشيبو به اجماع چيه قالي جهدرواني عزيز اجماع دبشتي وفاة پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا انسان و عصر و قرن علماء و قرن كل سر مسألة دا فكر الرامان توا بوبن يك جتشتك را قوت بن افيا حلال و حرامك اجماع تشيبو به
لازمه که مرف و اجماع جی تصدیق بکه قلب مرف به باور بکه و راست بدیره نکو شی اکی جی تو این کار بکی نکو تو تشتی که اجماع لسری چی بیه نبی تو این کار بکی خواه دین و اهل جفای بکی یعنی گاوا تشتی که اجماع علماء لسری چی بو به و تجی وی هانکا این کار بکی و چاقیت خود دین دکی او خود کیش اهل جفای ایکوید روژا آخرت دا او زور و زحمت بکشینه تیبی یک جوانا بفكرة دخلق خداي وها جعرد حتى سدرة المنتهى بفكرة تفكر بك عقلي خو بخبتينا ها دم مخلوق خدا بفي هواي كو مشتراغو جعرد حتى سدرة المنتهى كابرنا خداي تعالى اذي كائنات هانيكا جتنبوني چوااني صحا هبوني دارو برو كفرو بحرو زنارو باو إنسانو حيوانو جنو ملائكتو هوا روجو هيفو ستيركو تمام مخلوق خده قوا كتل سروانا بفكري خده تعالى بتشترزي نظام و انتظامكي تيدا تشكريه عرده حتى سيدة المنتهى كو إز عانيكي و دمي زريك قوا كو تخشك بإذعان وبقلبك بسمعك واعي تقوه خو بدي وتنسري التفكر بك ودم وجاري تبيني كو ذريك يك ذركي جبحرة عدم ناي بباريك جبحرة تنبوني بخالقك بمبدعك بقادرك مطلق ناي وجوده قالي جهدرواني عزيز تماشوان بقدر بريمات قواكو ام تفكر بكن دخلقي خديدا ام بيجن سبحانك ما خلقت هذا باطلا سبحان اشترابه يا ربي تتشتكي بوش وفالا چه نكريه يعني قواكو مرف دا عسماني دوی آسماني دوی گردوني بستون دا مرف تفكر بك بمليونا بمليارا اجرام سماوي هنه هر يك جوان ج دنياي مسترن يعني وكا اميناك جبو روجي بينن روج بحزار جارة بمليون جارة ج دنياي مستره هنك استيركي خودي هنه هي بمليون جارة ج روجي مسترن ج روجك خودي كائنات آوا كري حتى ايرو بسرعتا ديتنه اوانا نزي دنيا مدبن هي نكتية صحاك و اموان ببينن اوي آسمان مزن قالوا فان اجرام سماوي فان استركي هانيكا چوال بنگوه هفنا كفن اوي روجا هانيكا كو دنيا ما گرم دكا روني دكا عجبا بيكتنا وي ياقتا ويش كرتي قوا كو اف روجا هانيكا ج دنيا ما دور كوا اوي دنيا تجمد بكا اوي بوا بوز قوا كو نزي ما بوا اوي بوا صوتكا كيج آگر هكذا اوي نفسا كو امددنو دستينن قوا إيسان بعسمان دا چقا برجور دارا اكسجين كيم دبا حتى كو دبا تنه ده تمام مخلوق خدا دا قوا كو ام تفكر بكن ام ببينن كو يك ذركي ها جبحرة عدم ناي بي باري يك بي خالقكي بي صانعكي بي خداكي فاني هانكا چنابن قالي قهدارين عزيز تماشواني بقدر برومات ام هاتن داوية بشا بازدا ان شاء الله ده بشا شازدا دا ام بحورابن بمينن دخير و قشيدا